Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Tres, do zore. Des, wow. Tres, do zore. Des. Vam snimam jedan Get Ready With Me, budite spremni. Dobrodošli na moj YouTube channel, nov, by the ways. I let's go! I ovako, obukla sam se, sada mi je ostala frizura, make-up i sve ću vam pokazati poslije kako sam obučena i sve to. Tako da idemo dalje. Did you show him all those things that you used to do to me? If you're better off that way, maybe all that I can say. If you gotta do your thing, I don't wanna know. To sam inače kupila u Lili kad sam bila u Srbiju, marka Essence, ne znam da li vidite, Essence, ne znam kako kažete, ali nije skup, mislim da je 180 dinara i baš je dobar ako hoćete da za obrve, baš je dobar. They saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you blame me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. I dolazim do moje prstene, prstići, i ovaj ovdje ovako. Think about it when I hold you. Looking in your eyes, I can't believe. I don't need to know the truth now. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know. If you blame me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it
spremna sam, tako da sad moram da biram jednu moju džaket, ne znam koju ću da uzmem, možda, ne znam da li ovu kožnu, ne znam da li kožnu jaknu ili možda ovaj, ne, mislim da ću ovaj iz Zare. I spremni smo, krećemo odmah go to the Turkle sui! Danas ne idem u Parizu, nego negdje dalje Pariza, van Pariza i vidimo se. Kalamegdan. I možda se vidimo za jedan vlog uskoro. I tako. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on. I ovako da vam snimam moj look, da vidite bliže. Imam ovako ovu vestu, džaket od Zare, tašno isto od Zare, ovaj duks iz Lidl. Slobodno ti u Lidl ima mnogo dobre stvari. Ovaj džins i patike. I evo ga, moj mali autić. Taj auto je baš top. Znači za Pariz možete svud da prolazite. Znači top. I ovako ja vas ostavljam ovdje. Nadam se da moj mali short Get Ready With Me vam se svideo. Slobodno možete da lajkujete, da šerujete, da kako god moj video ako vam se svideo. Ja se izvinjavam prvo za moj srpski što nije baš top, ali pokušavam. Tako da vidimo, moj krov je totalno katastrofa, treba da se zalepi. Ne znam kako to da radim.